50 languages. 51. 51. 51. Делать покупки. Asjaajamised. Asjaajamised. Я хочу в библиотеку. Ma tahaksin raamatukokku. Ma tahaksin raamatukokku. Я хочу в книжный магазин. Ma tahaksin raamatupoodi. Ma tahaksin raamatupoodi. Я хочу в киоск. Ma tahaksin kioski. Ma tahaksin kioski. Я хочу взять книгу в библиотеке. Ma tahaksin raamatut laenutada. Ma tahaksin raamatut laenutada. Я хочу купить книгу. Ma tahaksin raamatut osta. Ma tahaksin raamatut osta. Я хочу купить газету. Ma tahaksin ajalehte osta. Ma tahaksin ajalehte osta. Я хочу в библиотеку, чтобы взять книжку. Ma tahaksin raamatukokku minna, et raamatut laenutada. Ma tahaksin raamatukokku minna, et raamatut laenutada. Я хочу в книжный магазин, чтобы купить книгу. Ma tahaksin raamatupoodi minna, et raamatut osta. Ma tahaksin raamatupoodi minna, et raamatut osta. Я хочу в киоск, чтобы купить газету. Ma tahaksin kioski minna, et ajalehte osta. Ma tahaksin kioski minna, et ajalehte osta. Я хочу в оптику. Ma tahaksin prillipoodi. Ma tahaksin prillipoodi. Я хочу в супермаркет. Ma tahaksin kauplusesse. Ma tahaksin kauplusesse. Я хочу в булочную. Ma tahaksin pagariärisse. Ma tahaksin pagariärisse. Я хочу купить очки. Ma tahaksin prille osta. Ma tahaksin prille osta. Я хочу купить фрукты и овощи. Ma tahaksin puuvilju ja köögivilju osta. Ma tahaksin puuvilju ja köögivilju osta. Я хочу купить булочки и хлеб. Ma tahaksin saiakesi ja leiba osta. Ma tahaksin saiakesi ja leiba osta. Я хочу в оптику, чтобы купить очки. Ma tahaksin prillipoodi minna, et prille osta. Ma tahaksin prillipoodi minna, et prille osta. Я хочу в супермаркет, чтобы купить фрукты и овощи. Ma tahaksin kauplusesse minna, et osta puuvilju ja köögivilju. Ma tahaksin kauplusesse minna, et osta puuvilju ja köögivilju. Я хочу в булочную, чтобы купить булочки и хлеб. Ma tahaksin pagariärisse minna, et osta saiakesi ja leiba. Ma tahaksin pagariärisse minna, et osta saiakesi ja leiba. 50 languages. 52. 52. 52. В магазине. Kaubamajas. Kaubamajas. Мы пойдем в магазин. Lähme kaubamajja. Lähme kaubamajja. Мне надо сделать покупки. Ma pean sisseoste tegema. Ma pean sisseoste tegema. Я хочу много чего купить. Ma tahan palju sisseoste teha. Ma tahan palju sisseoste teha. Где офисные принадлежности? Kus on bürookaubad? Kus on bürookaubad? Мне нужны конверты и бумага для писем.
mul on vaja ümbrikke ja kirjapaberit. mul on vaja ümbrikke ja kirjapaberit. Мне нужны шариковые ручки и фломастеры. mul on vaja tindipliiatseid ja markereid. mul on vaja tindipliiatseid ja markereid. Где мебель? kus on mööbel? kus on mööbel? Мне нужен шкаф и комод. mul on vaja kappi ja kummutit. mul on vaja kappi ja kummutit. Мне нужен письменный стол и полка. mul on vaja kirjutuslauda ja raamaturiiulit. mul on vaja kirjutuslauda ja raamaturiiulit. Где игрушки? kus on mänguasjad? kus on mänguasjad? Мне нужна кукла и плюшевый мишка. mul on vaja nukku ja kaisukaru. mul on vaja nukku ja kaisukaru. Мне нужен футбольный мяч и шахматы. mul on vaja jalgpalli ja malemängu. mul on vaja jalgpalli ja malemängu. Где инструменты? kus on tööriistad? kus on tööriistad? Мне нужен молоток и плоскогубцы. mul on vaja haamrit ja saagi. mul on vaja haamrit ja saagi. Мне нужна дрель и отвертка. mul on vaja puuri ja kruvikeerajat. mul on vaja puuri ja kruvikeerajat. Где украшения? kus on ehted? kus on ehted? Мне нужна цепочка и браслет. mul on vaja ketti ja käevõru. mul on vaja ketti ja käevõru. Мне нужно кольцо и сережки. mul on vaja sõrmust ja kõrvarõngaid. mul on vaja sõrmust ja kõrvarõngaid. 50 languages. 53. 53. 53. Магазины. kauplused. kauplused. Мы ищем спортивный магазин. me otsime spordipoodi. me otsime spordipoodi. Мы ищем мясной магазин. me otsime lihunikuäri. me otsime lihunikuäri. Мы ищем аптеку. me otsime apteeki. me otsime apteeki. Дело в том, что мы хотели бы купить футбольный мяч. me soovime nimelt jalgpalli osta. me soovime nimelt jalgpalli osta. Дело в том, что мы хотели бы купить салями. me soovime nimelt salaamit osta. me soovime nimelt salaamit osta. Дело в том, что мы хотели бы купить лекарства. me soovime nimelt ravimeid osta. me soovime nimelt ravimeid osta. Мы ищем спортивный магазин, чтобы купить футбольный мяч. me otsime spordipoodi, et jalgpalli osta. me otsime spordipoodi, et jalgpalli osta. Мы ищем мясной магазин, чтобы купить салями. me otsime lihunikuäri, et salaamit osta. me otsime lihunikuäri, et salaamit osta. Мы ищем аптеку, чтобы купить лекарства. me otsime apteeki, et ravimeid osta. me otsime apteeki, et ravimeid osta. Я ищу ювелира. ma otsin juveliiri. ma otsin juveliiri. Я ищу фотомагазин. ma otsin fotopoodi. ma otsin fotopoodi. Я ищу кондитерскую. ma otsin kondiitrit. ma otsin kondiitrit.
Дело в том, что я собираюсь купить кольцо. mul on nimelt plaanis sõrmus osta. mul on nimelt plaanis sõrmus osta. Дело в том, что я собираюсь купить фотопленку. mul on nimelt plaanis film osta. mul on nimelt plaanis film osta. Дело в том, что я собираюсь купить торт. mul on nimelt plaanis tort osta. mul on nimelt plaanis tort osta. Я ищу ювелира, чтобы купить кольцо. ma otsin juveliiri, et sõrmust osta. ma otsin juveliiri, et sõrmust osta. Я ищу фотомагазин, чтобы купить фотопленку. ma otsin fotopoodi, et filmi osta. ma otsin fotopoodi, et filmi osta. Я ищу кондитерскую, чтобы купить торт. ma otsin kondiitrit, et torti osta. ma otsin kondiitrit, et torti osta. 50 languages. Пятьдесят четыре. 54. 54. Покупки. sisseostud. sisseostud. Я хотел бы купить подарок. ma sooviks kinki osta. ma sooviks kinki osta. Но ничего очень дорогого. kuid midagi, mis poleks liialt kallis. kuid midagi, mis poleks liialt kallis. Может быть, сумочку? võib-olla käekott. võib-olla käekott. Какой цвет вы хотите? millist värvi te soovite? millist värvi te soovite? Черный, коричневый или белый? musta, pruuni või valget? musta, pruuni või valget? Большую или маленькую? suurt või väikest? suurt või väikest? Можно посмотреть эту? tohin ma seda korra vaadata? tohin ma seda korra vaadata? Она кожаная. kas see on nahast? kas see on nahast? Или она из искусственных материалов? või on ta kunstmaterjalist? või on ta kunstmaterjalist? Конечно, кожаная. nahast loomulikult. nahast loomulikult. Это особенно хорошее качество. see on äärmiselt kvaliteetne. see on äärmiselt kvaliteetne. И сумка действительно очень дешевая. ja käekott on tõesti seda hinda väärt. ja käekott on tõesti seda hinda väärt. Она мне нравится. see meeldib mulle. see meeldib mulle. Я ее возьму. ma võtan selle. ma võtan selle. Смогу я ее, если нужно, поменять? kas ma saan seda hiljem ümber vahetada? kas ma saan seda hiljem ümber vahetada? Само собой, разумеется. loomulikult. loomulikult. Мы упакуем ее как подарок. me pakime ta kingina ära. me pakime ta kingina ära. Касса вон там. kassa on sealpool. kassa on sealpool. 50 languages. Пятьдесят пять. 55. 55. Работать. töö. töö. Кто вы по профессии? mis on teie elukutse? mis on teie elukutse?
Мой муж по профессии врач. mu mees on arst. mu mees on arst. Я работаю медсестрой на полставки. ma töötan poole kohaga meditsiiniõena. ma töötan poole kohaga meditsiiniõena. Скоро мы получим пенсию. varsti saame me pensionit. varsti saame me pensionit. Но налоги высокие. kuid maksud on kõrged. kuid maksud on kõrged. И медицинская страховка дорогая. ja tervisekindlustus on ka kõrge. ja tervisekindlustus on ka kõrge. Кем ты хочешь стать? kelleks sa saada tahad? kelleks sa saada tahad? Я хочу стать инженером. ma tahan inseneriks saada. ma tahan inseneriks saada. Я хочу учиться в университете. ma tahan ülikoolis õppida. ma tahan ülikoolis õppida. Я практикантка. ma olen praktikant. ma olen praktikant. Я мало зарабатываю. ma ei teeni palju. ma ei teeni palju. Я на практике за границей. ma teen praktikat välismaal. ma teen praktikat välismaal. Это мой начальник. see on minu ülemus. see on minu ülemus. У меня хорошие коллеги. mul on meeldivad kolleegid. mul on meeldivad kolleegid. В обед мы всегда ходим в столовую. lõuna ajal käime me alati sööklas. lõuna ajal käime me alati sööklas. Я ищу работу. ma otsin töökohta. ma otsin töökohta. Я уже целый год без работы. ma olen juba aasta olnud töötu. ma olen juba aasta olnud töötu. В этой стране слишком много безработных. selles riigis on liiga palju töötuid. selles riigis on liiga palju töötuid. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты. 50 languages. 56. 56. 56. Чувство. tunded. tunded. Хотеть. tuju olema. tuju olema. Мы хотим. meil on tuju. meil on tuju. Мы не хотим. meil ei ole tuju. meil ei ole tuju. Бояться. hirmu tundma. hirmu tundma. Я боюсь. mul on hirm. mul on hirm. Я не боюсь. ma ei tunne hirmu. ma ei tunne hirmu. Иметь время. aega olema. aega olema. У него есть время. tal on aega. tal on aega. У него нет времени. tal ei ole aega. tal ei ole aega. Скучать. igavlema. igavlema. Ей скучно. tal on igav. tal on igav. Ей не скучно. tal ei ole igav. tal ei ole igav.
Быть голодным. Näljane olema. Näljane olema. Вы голодные? Kas te olete näljased? Kas te olete näljased? Вы не голодные? Kas te ei ole näljased? Kas te ei ole näljased? Хотеть пить. Janune olema. Janune olema. Они хотят пить. Teil on janu. Teil on janu. Они не хотят пить. Teil ei ole janu. Teil ei ole janu. 50 languages. 57. 57. 57. У врача. Arsti juures. Arsti juures. Я иду на прием к врачу. Mul on aeg arsti juures. Mul on aeg arsti juures. У меня назначен прием на 10 часов. Mul on aeg kella 10-ks. Mu aeg on kella 10-ks. Как ваша фамилия? Kuidas on teie nimi? Kuidas on teie nimi? Пожалуйста, подождите в приемной. Palun võtke ootetoas istet. Palun võtke ootetoas istet. Врач сейчас придет. Arst tuleb kohe. Arst tuleb kohe. Где вы застрахованы? Kus te kindlustatud olete? Kus te kindlustatud olete? Чем я могу вам помочь? Mis saan ma teie heaks teha? Mis saan ma teie heaks teha? У вас что-нибудь болит? On teil valud? On teil valud? Где у вас болит? Kus teil valutab? Kus teil valutab? У меня постоянные боли в спине. Mul on pidevalt seljavalud. Mul on pidevalt seljavalud. У меня частые головные боли. Mul on tihti peavalud. Mul on tihti peavalud. У меня иногда болит живот. Mul on mõnikord kõhuvalud. Mul on mõnikord kõhuvalud. Разденьтесь, пожалуйста, до пояса. Võtke palun ülakeha paljaks. Võtke palun ülakeha paljaks. Прилягте, пожалуйста, на кушетку. Heitke palun voodile. Heitke palun voodile. Давление в порядке. Vererõhk on korras. Vererõhk on korras. Я вам сделаю укол. Ma teen teile süsti. Ma teen teile süsti. Я вам дам таблетки. Ma annan teile tablette. Ma annan teile tablette. Я вам выпишу рецепт для аптеки. Ma annan teile apteegi jaoks retsepti. Ma annan teile apteegi jaoks retsepti. 50 languages. 58. 58. 58. Части тела. Kehaosad. Kehaosad. Я рисую мужчину. Ma joonistan meest. Ma joonistan meest. Сначала голову. Esiteks pea. Esiteks pea. Мужчина носит шляпу. Mees kannab mütsi. Mees kannab mütsi. Волос
не видно. Juukseid ei ole näha. Juukseid ei ole näha. Ушей тоже не видно. Kõrvu ei ole samuti näha. Kõrvu ei ole samuti näha. Спину тоже не видно. Selga ei ole ka näha. Selga ei ole ka näha. Я рисую глаза и рот. Ma joonistan silmad ja suu. Ma joonistan silmad ja suu. Мужчина танцует и смеется. Mees tantsib ja naerab. Mees tantsib ja naerab. У мужчины длинный нос. Mehel on pikk nina. Mehel on pikk nina. В руках он несет тросточку. Ta kannab keppi käes. Ta kannab keppi käes. Вокруг шеи он носит еще и шарф. Ta kannab ka salli ümber kaela. Ta kannab ka salli ümber kaela. Сейчас зима и холодно. On talv ja külm. On talv ja külm. Руки сильные. Käed on tugevad. Käed on tugevad. Ноги тоже сильные. Jalad on samuti tugevad. Jalad on samuti tugevad. Мужчина сделан из снега. See mees on lumest. See mees on lumest. На нем нет ни брюк, ни пальто. Ta ei kanna pükse ega mantlit. Ta ei kanna pükse ega mantlit. Но мужчине не холодно. Kuid see mees ei külmeta. Kuid see mees ei külmeta. Это снеговик. Ta on lumemees. Ta on lumemees. 50 languages. 59. 59. 59. На почте. Postkontoris. Postkontoris. Где ближайшее отделение почты? Kus on lähim postkontor? Kus on lähim postkontor? До ближайшего почтамта далеко? Kas lähima postkontorini on pikk maa? Kas lähima postkontorini on pikk maa? Где ближайший почтовый ящик? Kus on lähim kirjakast? Kus on lähim kirjakast? Мне нужно несколько почтовых марок. Mul on paari postmarki vaja. Mul on paari postmarki vaja. Для открытки и для письма. Ühele kaardile ja ühele kirjale. Ühele kaardile ja ühele kirjale. Сколько стоит почтовый сбор в Америку? Kui palju maksab paki saatmine Ameerikasse? Kui palju maksab paki saatmine Ameerikasse? Сколько весит посылка? Kui raske on see pakk? Kui raske on see pakk? Можно послать это авиапочтой? Kas ma võin selle lennupostiga saata? Kas ma võin selle lennupostiga saata? Когда это дойдет? Kui kaua kulub selle kohale jõudmiseks? Kui kaua kulub selle kohale jõudmiseks? Откуда я могу позвонить? Kus ma helistada saan? Kus ma helistada saan? Где ближайшая телефонная будка? Kus on lähim telefon? Kus on lähim telefon? У вас есть телефонные карточки?
Kas teil on telefonikaarte? Kas teil on telefonikaarte? У вас есть телефонная книга? Kas teil on telefoniraamatut? Kas teil on telefoniraamatut? Вы знаете код Австрии? Teate te Austria suunakoodi? Teate te Austria suunakoodi? Секунду, я посмотрю. Üks hetk, ma vaatan järgi. Üks hetk, ma vaatan järgi. Линия все время занята. Liin on pidevalt hõivatud. Liin on pidevalt hõivatud. Какой номер вы набрали? Millise numbri te valisite? Millise numbri te valisite? Сначала вы должны набрать 0. Te peate esimesena nulli valima. Te peate esimesena nulli valima. 50 languages. 60. 60. 60. В банке. Pangas. Pangas. Я хотел бы открыть счет. Ma sooviks kontot avada. Ma sooviks kontot avada. Вот мой паспорт. Siin on mu pass. Siin on mu pass. Вот мой адрес. Ja siin on mu aadress. Ja siin on mu aadress. Я хотел бы положить деньги на мой счет. Ma sooviksin oma kontole raha kanda. Ma sooviksin oma kontole raha kanda. Я хотел бы снять деньги с моего счета. Ma sooviksin oma kontolt raha võtta. Ma sooviksin oma kontolt raha võtta. Я хочу забрать выписки со счета. Ma sooviksin konto väljavõtet. Ma sooviksin konto väljavõtet. Я хочу получить деньги по дорожному чеку. Ma sooviksin reisitšekki rahaks vahetada. Ma sooviksin reisitšekki rahaks vahetada. Сколько составит комиссия? Kui kõrged on tasud? Kui kõrged on tasud? Где мне расписаться? Kuhu ma alla kirjutama pean? Kuhu ma alla kirjutama pean? Я ожидаю денежный перевод из Германии. Ma ootan pangaülekannet Saksamaalt. Ma ootan pangaülekannet Saksamaalt. Вот номер моего счета. Siin on mu kontonumber. Siin on mu kontonumber. Деньги пришли? Kas raha on saabunud? Kas raha on saabunud? Я хотел бы поменять эти деньги. Ma sooviks selle raha vahetada. Ma sooviks selle raha vahetada. Мне нужны доллары США. Mul on vaja USA dollareid. Mul on vaja USA dollareid. Дайте мне, пожалуйста, маленькие банкноты. Palun andke mulle väikeseid kupüüre. Palun andke mulle väikeseid kupüüre. Здесь есть банкомат? Kas siin on sularahaautomaati? Kas siin on sularahaautomaati? Сколько денег можно снять? Kui palju raha võib välja võtta? Kui palju raha võib välja võtta? Какими кредитными карточками можно пользоваться? Milliseid krediitkaarte saab siin kasutada? Milliseid krediitkaarte saab siin kasutada? Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.